Poštovani gledatelji, u ovom izdanju Hronike gost je načelnik općine Hadžići, gospodin Hamdo Ajubović. Gospodin načelniče, dobrodošli u Hroniku. Želim vam svako dobro vama i vašim gledalcima. Hvala, naravno, sve najbolje u ovoj 2016. godini i za vas, za uposlenike općine i za sve građane Hadžića. Mi pratimo koliko možemo aktivnosti u općini Hadžić, ali dobro je sada kada ste već tu da nam iz prve ruke možda retroaktivno kažemo sve šta se dešavalo protekle godine, na što ste vi posebno ponosni, a bilo je zaista dosta infrastrukturnih projekata, nekako se taj zamajac pokrenuo, čini mi se, kada je riječ o Hadžićima. Pa jesu sigurno, za ovo kratko vrijeme teško je nabrajati sve ono što se dogodilo u 2015. godini, koju smo okarakterisali kao jednu od najboljih godina u istoriji općine Hadžić. S obzirom da je i budžet općine realizovan negdje blizu 16 miliona, što je omogućilo da se niz važnih projekata u općini počne ili se završi. Jedan od njih je naravno i nova osnovna škola, čiji su se građevinski radovi završili u 2015. godini. U toku je nabavka mobilijara i učila, tako da ja se nadam, ako ne bude ovih administrativnih zavrzlama, da će se škola brzo opremiti, a najdalje u septembru primiti i nove đake. Drugi veliki projekat o kome nekad nismo smjeli ni razmišljati da ga otvorimo i da ga krenemo je izgradnja kolektora za odvod otpadnih voda, što je u iznosu od 15 miliona u samom početku prepalo svakoga ko je mislio da ga počne. Mi smo ga počeli i dobrim dijelom realizovali na potezu od Hadžića do Pazarića, uključujući tu i usputna naseljena mjesta kao što su Gradac, Lokve Donji, Zovik Gornji, Zovik Kučković, Ferhatije, Jeleć, Ljubović i Donji Pazarić. Svi sad imaju priliku da se priključe, a njegovim završetkom do Resnika priključit se cijela Pazarička dola, odnosno 6.000 ljudi imat će priliku da se priključi na ovaj kolektor i samim tim da se zaštite svi oni lijepi potoci, sam nastanak zujevine, krupa i tako dalje, tako da imamo čiste vode i nadam se kao takve da ih isporučimo za Iliđu. Nadam se da će se Iliđa nastaviti dalje kvalitetno brinuti o tim vodama da bismo dobili čiste vode u Bosni i Hercegovini. Kad je već imamo toliko, zašto ne iskoristiti? Jeste, to su naše lijepe vode, pitke vode, a mi od njih pravimo vode koje nisu upotrebljive, što ja znam se našaliti kazati, nisu ni za koga, ni za insana, ni za hajvana nisu iskoristive, jer ne može se ni životinja napiti te vode koja je zagađena. Tako da smo ponosni na taj projekat koga smo dobrim dijelom realizovali. Isto tako u oblasti vodosnabdijevanja smo napravili jedan jako velik projekat, vodovod Mehina Luka Osenik, u dužini od 10 km, kapaciteta 42 litra u sekundi, sa pripadajućim rezervoarom od 500 kubika. Napravili smo jedan vodosnabdjevački projekat, kontrolisan projekat u kome nema gubitaka na vodosnabdjevanju, nema krađe vode, voda koju komunalno preduzeće Komunalac sada distribuira, kontrolisana je putem mjerila i normalno da će biti ta usluga naplaćena po jako pristupačnim cijenama što se tiče same vode. Drugi ili treći veliki projekat je da smo konačno sva velika naseljena mjesta na općini osvijetlili. U prošloj godini smo prvu noć Ramazana pustili u funkciju 712 svjetiljki. Malo simbolike, ali i više radi naše potrebe. Tako da sad na području općine imamo jako malo nekih udaljenih zaseoka ili dijelova naselja koji nisu osvjetljeni, što ćemo, nadam se, tokom ove godine i tokom iduće godine privesti kraju. Isto tako, jedan od velikih projekata je završetak gradnje puta od Hadžića prema Mokrini, našoj najudaljenijoj mjesnoj zajednici Mokrine. Završetak tog puta u samom centru Hadžića
što su Hadžićani normalno sa veseljem prihvatili da smo se konačno recili Kocke koja je bila tu na potezu od centra Hadžića prema remontnom zavodu i sad imamo jednu lijepu ulicu da nam se auta ne tresu, za koju ćemo, ako Bog da, u ovoj godini uvesti kontrolu brzine sa nekim ovim isturenim pragovima koji će usporavati nesavjesne vozače, jer na tom potezu imamo dvije velike škole, jednu osnovnu, jednu srednju i sve sportske objekte. Tako da je frekvencija, naročito omladine, jako velika i moramo to uraditi. I najponosniji smo na projekat koji se dogodio na kraj 2015. godine, da smo potpisali, platili i kupili i dobili u općinskom vlasništvu staru industrijsku zonu drvno-prerađivačke industrije Bjelašnica i sada smo, što se tiče industrije, općina sa najviše potencijala u kantonu Sarajevo. Imamo imovinski riješeno, skoro infrastrukturno opremljenu najpristupačniju industrijsku zonu koja je otvorena za sva ulaganja u ovoj oblasti. Mi ćemo u ovoj godini... Sad me interesuje, oprostite, načelniče, u ovoj godini, evo sada već kad napravili ste jednu finu retrospektivu svega onoga što se dešavalo u proteklom, mi smo to naravno i pratili, ali da vidimo fokus ipak na 2016. Šta je to od infrastrukturnih i ostalih projekata koji, evo da možda 2, 3, 4 nabrojite, koja su vama vrlo značajne za aspekta i građana i kantona, zašto ne reći? Moram kazati da je cijelo ovo vrijeme, od kad ja radim ovaj posao, naš fokus interesovanja je ekonomski razvoj. S obzirom da smo mi općina prigradska u kojoj je teško doći do posla. U centru samog grada, u centru države je lako naći posao. Svaki haustor je poslovni prostor, u njemu ima zastupništvo, agencija, prodaja i tako dalje. Sve institucije države, kantona, federacije, sve su tu, ali u nas malo dalje, ukoliko nemamo proizvodnih kapaciteta, mi teško ćemo u nekoj drugoj oblasti naći zaposlenje. Iz tih razloga smo i mi, gradeći našu strategiju, razvili 3 pravca u kojima je to moguće djelovati. Prije svega izgradnjom novih industrijskih zona, revitalizacijom starih industrijskih zona, davajući najbolje uslove za gradnju ovakvih objekata. Mi smo i privukli jako puno stranih investicija, pa se to dogodilo. U ovoj godini to nastavljamo. Sada na ovoj industrijskoj zoni, s tim da ćemo to malo bolje sada pripremiti. Nećemo žuriti sa realizacijom ovog projekta, ne bismo zainteresovali što, da kažem, vrijednije ulagače ili investitore koji bi mogli saznati pa da dovedemo ovdje na području kantona Sarajevo neku dobro poznatu i jaku svjetsku firmu. U oblasti turizma, za koju mi do sad nismo imali nekog velikog znanja, a isto tako ni mogućnosti zapošljavanja, u ovoj godini ulazimo sa pravljenjem uslova za nastavak gradnje ovog svega što je započeto u 2015. To znači mi moramo infrastrukturno ojačati ova područja na kojima će se graditi hoteli, rezidencijalna naselja, hotelska naselja sa onim što njima treba. A prije svega treba im voda i kanalizacija, s obzirom da oni se, da kažem, ugrađuju u prostor na kome to nema. Obično su to neke visinske kote do kojih čak i pumpne stanice trebaju, pa smo mi napravili projekta i ja se nadam zajedno sa ovim investitorima da ćemo to završiti. U 2016. godini nadam se da ćemo završiti i to se, što bi reklo, dobro nadam, ovaj projekat gradnje kolektora do Resnika i svih pripadajućih tih sekundarnih vodova. Isto tako otvoriti vodovod prema Lokvama, a u funkciji izgradnje hotela i svega ono što smo u dogovoru sa investitorom na Vilovcu, da ćemo i tu uraditi onaj naš dio posla, a tiče se izgradnje saobraćajnice i izgradnje kolektora za odvod otpadnih voda, jer pitku vodu smo već dovezli na ovo područje.
Ono što bi moglo da se dogodi, a to ste vi prvi prenijeli, s obzirom da je vaša ekipa bila tu na našem godišnjem izvještaju 2015. godine, da bi se na našem području mogla otvoriti nova oblast, da kažem, u koju će se zaposliti jako veliki broj ljudi, a to je zdravstvena zaštita ili izgradnja jednog najsavremenijeg medicinskog centra na području Jugoistočne Europe, za što imamo interesovanje od investitora iz Južne Koreje, iz Emirata. Taj projekat ide preko viših institucija ili instanci vlasti u Bosni i Hercegovini, prije svega preko vlade kantona Sarajevo. Ovo je projekat u koji se očekuje da se uloži negdje oko 500 miliona eura. To je zaista ogroman, to je veliki projekat za koga sam ja kazao da se svi od mjesne zajednice do predsjedništva države moramo uključiti i da svi moramo biti pozitivno okrenuti ka rješavanju svih problema koji normalno nastaju kad se veliki projekti grade i rade. Tako da ukoliko ne bude te dobre volje sa svih strana, onda je teško da će doći do realizacije ovog projekta, a nas zanima što iz razloga i velike investicije u Bosnu i Hercegovinu, a isto tako što bi taj projekat u sve sadržaje uključio i zaposlio negdje oko 2.500 ljudi, što je normalno prihvatljivo. U današnje vrijeme zaista zaposliti toliki broj, ne učestvovati u svemu onome što bi moglo doprinijeti da se ovakav jedan projekat realizuje. U drugim oblastima isto tako imamo neke mogućnosti i mi ćemo nastaviti da ih razvijamo, a to je oblast poljoprivrede za koju mi i nemamo neke uslove. Mi znamo da naše područje općine zauzimaju dvije prelijepe, naše lijepe planine Igman i Bjelašnica, ali ovaj dio koji imamo, koji je na nižim kotama, iskoristit ćemo, s obzirom da se tržište nalazi tu jako blizu, da pospješimo poljoprivrednu proizvodnju, prije svega dodjelom i nabavkom još većeg broja plastenika i nabavkom što bolje mehanizacije i alata u oblasti poljoprivrede, jer poljoprivredu nema više posla s motikom i sa primitivnim alatkama. Moraju biti normalno ove nove mašine koje će biti, da kažem, pri ruci našim poljoprivrednicima i koji će sa tim mašinama ostvariti proizvodnju koja će biti konkurentna i ovim iz Hercegovine i ovim normalno iz ravničarskih krajeva, prije svega ovih oko Brčkog. Tako da su, evo, ja sam kazao to 4 oblasti u kojima mi želimo da se dogodi ekonomski razvoj i da se naš broj nezaposlenih što više smanji. Tako da su to projekti koje mi forsiramo u 2016. Meni ostaje na kraju da vam zaista poželim svu moguću sreću, znanja i hrabrosti. Čini mi se imate da uđete u sve ovo, ali morat ćete i sa strane svih organa vlasti, viših nivoa, kako ste malo prikazali, imati dobru podršku da bi ovako značajne velike projekte mogli realizirati u toku 2016. i narednih godina koje dolaze, a meni ostaje da vam čestitam zaista na dosadašnjem i evo da poželimo svu sreću. Mi ćemo to kao mediji koji prati općinu i dalje naravno pratiti. Ja se vama zaista svesrdno zahvaljujem, jer nijedan značajan projekat na našoj općini nije prošao, a da ga televizija Sarajevo nije ispratila i na valjan način prezentovala javnosti. Hvala vam još jednom. Hvala vam, gospodin načelniče, puno sreće. Poštovani gledatelji, bio je to razgovor sa gospodinom načelnikom općine Hadžić i gospodinom Hamdom Jubovićem.